Krajem 90. godina 20. veka geopolitički i bezbednosni pejzaž Balkana nalazio se u stanju duboke i opasne nestabilnosti. Epicentar tih nemirnih tektonskih potresa iz kojih će proizaći jedan od najtežih sukoba na kraju veka bio je prostor Kosova i Metohije. Iako su korijeni ovog složenog konflikta sezali decenijama unazad, nasilje velikih razmjera eskaliralo je tokom 1998. godine. Tada su počeli otvoreni oružani sukobi između snaga Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Oslobodilačke vojske Kosova, paravojne formacije koja je težila odcepljenju južne srpske pokrajine. Za srpske snage bezbednosti, sačinjene od vojske Jugoslavije i policije, počinjala je jedna od najkompleksnijih faza odbrane državne teritorije. Bio je to ulazak u rat koji nije imao jasnu liniju fronta, sukob koji će testirati same granice ljudske izdržljivosti, hrabrosti i volje. Za prosječnog vojnika jesen 1998. Godine nije donosila razmišljanja o visokoj politici ili pregovorima koji su se vodili u dalekim svetskim metropolama. Realnost na terenu bila je surovo svedena na onaj komad zemlje, blata i šume koji im je dodeljen da ga čuvaju. U gustim šumama oko Drenice ili na oštrim, surovim padinama Prokletija, svet vojnika sužavao se na osnovne instinkte preživljavanja. Jedino što je tada bilo važno jeste da li će noć proći mirno, da li je oružje suvo i podmazano i da li je saborac sa leve i desne strane budan. Atmosfera je bila toliko teška i napeta da se nož doslovno mogao osjetiti u vazduhu. Svaki šum, svako pucanje suve grane pod čizmom, svaki nerealni odsjaj na mesečini u mislima mladih vojnika mogli su značiti samo jedno, smrtonosnu zasedu. Situacija pre početka masovnih sukoba bila je obeležena izrazito asimetričnim načinom ratovanja. Vojska Jugoslavije, koja je decenijama unazad obučavana za klasične frontalne sukobe hladnoratovskog tipa, morala je u hodu da se prilagodi kontrapobunjeničkoj borbi u izuzetno teškim, gotovo nepremostivim uslovima. Protivnik je savršeno koristio prednosti teško prohodnog terena i porozne državne granice za naoružavanje i logistiku. Vršeći iznenadne napade na policijske patrole, civilne mete i državne institucije. Zbog pritiska međunarodne zajednice i pregovora koje je predvodio američki izaslanik Richard Holbrooke, u oktobru 1998. godine postignut je kratkotrajan sporazum koji je doneo privremenu pauzu u borbama. Međutim, za vojnike na terenu taj mir je bio samo privid, teška tišina pred još veću buru. Povlačenje vojnih i policijskih snaga u kasarne i baze neprijatelj je prečesto koristio za tihu okupaciju i za uzimanje napuštenih strateških kota. Oružani incidenti, neprestane tenzije i stalni strah od vojne intervencije NATO alijanse, koja je već tada autorizovala naredbe za vazdušne udare, lebdeli su nad svakim rovom i svakom graničnom karaulom. Vojnici, mahom mladići od 19 ili 20 godina koji su se zatekli na redovnom odsluženju vojnog roka, pomešani sa prekaljenim iskusnim rezervistima i specijalcima Ministarstva unutrašnjih poslova, sedeli su u svojim bazama slušajući vesti sa malih izgrebanih tranzistora uz najjeftiniju vrelu kafu iz limenih lončića. Slušali su o pretnjama bombardovanjem, o rezolucijama i stranim ultimatumima. Nisu pokazivali strah pred drugima, proradio bi tu onaj dobro poznati prkos, ali duboko u sebi svako od njih je znao da se sprema nezamisliva oluja kakvu ovi prostori još nisu vidjeli. Struktura bezbednosnih snaga pred samu eskalaciju bila je jasno podeljena prema zadacima. Vojska Jugoslavije je primarno obezbeđivala državnu granicu sprečavajući upade iz Albanije, pružala masivnu podršku oklopno-artiljerijskim jedinicama i obavljala dubinsko obezbeđenje teritorije. Sa druge strane, redovna policija i posebne jedinice policije nosile su ogroman teret održavanja javnog reda,
kontrole ključnih saobraćajnica, kao i izvođenja izuzetno visokorizičnih akcija čišćenja terena i deblokade puteva u direktnim okršajima sa ekstremistima. Početkom 1999. godine, nakon kontroverznih incidenata na terenu i propalih mučnih mirovnih pregovora u francuskom dvorcu Rambuje, vojna eskalacija je postala apsolutno neizbežna. Zapadne sile su ultimativno zahtevale potpisivanje sporazuma koji je predviđao razmeštanje NATO trupa uz potpunu slobodu kretanja po celoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, što je zvanični Beograd odlučno odbio da prihvati. Uoči samog početka masovne vojne intervencije pod nazivom Saveznička sila, vojska Jugoslavije pokrenula je obimne i brižljivo planirane taktičke pokrete. Komanda je usmerila oko 40.000 pripadnika vojske prema prostoru Kosova i Metohije, da bi izbegli superiorno satelitsko izviđanje neprijatelja i napredne termalne kamere iz vazduha. Ovi masovni pokreti, marševi trupa, ukopavanja tehnike i maskiranja položaja odvijali su se gotovo isključivo pod okriljem mrklog mraka. Reč pokret postala je deo surove svakodnevice koja se duboko urezivala u Naređenja su uvek stizala iznenada, oštro i bez objašnjenja. Vojnici bi uskakali u teške vojne kamione po ceradama, vozeći se u potpunom mraku zbijeni jedni uz druge. Putovalo se isključivo noću, a svetla na vozilima su bila namerno pogašena ili oblepljena crnim trakama kako bi propuštala samo najtanji mogući snop svetlosti, tek toliko dovoljan da umorni vozač ne sleti sa mračnog puta u provaliju. Niko od običnih vojnika nije tačno znao krajnje odredište sve dok konvoj ne bi konačno stigao na zadati položaj u nekoj nepoznatoj šumi. A onda, pre nego što bi svanulo i pre nego što bi neprijatelj na nebu mogao da ih uoči, počinjala je grčevita trka sa vremenom i svetlošću. Kopali su se duboki rovovi u smrznutoj zemlji, seklo se granje za maskiranje oklopa, pravili su se lažni položaji od zapaljenih guma i raznih lažnih toplotnih izvora kako bi se zavarali avioni i senzori. Noge su konstantno bile mokre, spavalo se obučen u uniformi i čizmama pod otvorenim nebom. Cilj je bio postati nevidljiv, stopiti se u potpunosti sa šumom i zemljom, jer je svaki, pa i najmanje otkriveni položaj značio brzu i sigurnu smrt od bombi iz vazduha. Kada su 24. marta 1999. godine počeli prvi stravični NATO vazdušni udari sa više od 250 borbenih aviona uključenih u prvoj fazi razaranja, na tlu Kosova vojno-policijske operacije srpskih snaga pretvorile su se u paralelni noćmarni dvostruki rat. S jedne strane, trupe su neprestano morale da izbegavaju uništavajuće lazerski navođene bombe nebeske armade koja je imala potpunu kontrolu vazdušnog prostora. S druge strane, na samoj zemlji se vodila krvava i surova gerilska borba. Paravojne snage OVK maksimalno su iskoristile ovu zapadnu vazdušnu kampanju za svoju novu ofanzivu i snažno intenziviranje pešadijskih napada na srpske snage. Patrole, mukotrpne kontrole nepreglednog terena i neprestane deblokade puteva postale su iscrpljujući svakodnevni zadatak od kojeg je zavisio goli život. Ovaj rat na terenu nije ličio ni na šta što se može vidjeti u hollywoodskim filmovima. Nije bilo ni malo glamura, ni junačkih govora. Samo krv, znoj i borba u blatu do kolena. Bila je to strahovita hladnoća koja neumoljivo ulazi u kosti dok se satima, nepomično, leži u zasedi čekajući neprijatelja. Vojnici i policajci su izvodili mukotrpna takozvana češljanja terena. Kretali su se polako, u streljačkom stroju, korak po korak, kroz guste šume, preko opasnih otvorenih livada, od jedne do druge napuštene albanske kuće, ne znajući šta ih unutra čeka. Smrtonosni napad je mogao doći iz bilo kog pravca. Neprijatelj nije držao klasične vidljive frontalne linije kakve poznaje udžbenička taktika. Ekstremisti bi se iznenada pojavili ni otkuda.
ispalili razornu raketu iz ručnog bacača, zasuli bi patrolu gustom kišom metaka iz automatskog oružja i u sekundi bi nestali u bespućima šuma koje su poznavali daleko bolje od vojnika koji su tu došli iz svih krajeva Srbije. Noći su, bez ikakve sumnje, donosile najveći strah. Na noćnim stražama, gdje su se umorni borci smenjivali na svaka 2 sata, vojnici su napeto gledali u neprozirni mrak ispred sebe, dok im oči ne bi zasuzile. Od strahovitog umora i napetosti, svaka senka drveta ili grma činila bi se kao neprijateljski vojnik koji im se prikrada s namerom da ih ubije. Psihološki i fizički pritisak na sve pripadnike snaga bezbednosti bio je ogroman, gotovo neizdrživ. Morali su svakodnevno da se nose sa visoko motivisanim oružanim grupama koje su primjenjivale brutalnu taktiku udari i beži, dok je nad njihovim glavama danju i noću patrolirala i dejstvovala tehnološki najmoćnija vojna avijacija u celokupnoj istoriji ratovanja. Posebno teške epske borbe vođene su na samoj granici sa Albanijom. Srpske jedinice na surovim vrletima planine Paštrik i na legendarnim Košarama suočavale su se s masovnim pešadijskim napadima brojčano nadmoćnijeg neprijatelja, strahovitom artiljerijskom vatrom iz pravca susedne države i istovremenim razornim bombardovanjem iz vazduha teškim aviobombama. Pripadnici elitnih graničnih jedinica, golobradi vojnici redovne vojske, iskusne vojne starešine i odvažni dobrovoljci, fanatično i beskompromisno su držali svoje položaje u neverovatnim surovim planinskim uslovima. Gubici u ljudstvu bili su bolni, svaki pali drug i saborac ostavljao je nezalečivu ranu u duši preživelih, ali linije odbrane, uprkos nadljudskim iskušenjima i pravom paklu koji se na njih svakodnevno sručivao, ni u jednom trenutku nisu popustile niti su probijene. Najteži trenuci za svakog vojnika na terenu bili su obeleženi onim zloslutnim, prepoznatljivim zvukom sa neba. Neprijateljski avioni su leteli na tolikim visinama da su često bili potpuno nevidljivi golom oku i van dometa standardne protivvazdušne odbrane trupa na zemlji. Slušala se samo duboka preteča grmljavina koja para oblake, a nedugo zatim usledio bi onaj jezivi, parajući zvuk cepanja vazduha kada teška bomba krene u slobodan pad prema svom cilju. U tim beskrajno dugim sekundama svaki vojnik bi čvrsto prigrlio hladnu zemlju. Uvučen u svoj blatnjavi rov koliko god bi fizički mogao, oslanjajući se jedino na molitvu i suvu vojničku sreću. Bili su prepušteni samima sebi i drugovima koji su ležali s leve i desne strane. U tim trenucima apsolutnog beznađa i opasnosti vojnici su stvorili duboke, neraskidive bratske veze. Delila se posljednja izlomljena cigareta, delio se posljednji dragoceni gutljaj hladne vode iz izgrebane vojničke čuturice. Ti mladići, od kojih su mnogi tek nedavno napustili školske klupe, preko noći su, pod kišom vrelog čelika i grmljavinom granata, od običnih dečaka postajali neustrašivi ljudi, čvrsti kao stene. Scene junaštva u kojima su vojnici, nimalo ne razmišljajući o sopstvenim životima, pod gustom snajperskom vatrom izvlačili svoje ranjene drugove kako ih ne bi ostavili neprijatelju, ostale su zauvek i neizbrisivo urezane u njihova sećanja. Taj sveti bratstveni zavet, iskovan u mraku, blatu i krvi kosovskih rovova, postao je na kraju sila mnogo jača od bilo kakvog straha. Nakon dugih 78 dana neprekidnog, iscrpljujućeg bombardovanja države i uništenja infrastrukture, usledio je kompromis na najvišem međunarodnom diplomatskom nivou. Potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu i nedugo zatim usvajanjem rezolucije 1240 i 4 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, aktivna ratna dejstva su zvanično okončana. Međutim, ovaj sporazum doneo je i gorku pilulu za sve one borce koji su branili teritoriju.
Sporazum je striktno nalagao brzo i potpuno povlačenje svih srpskih snaga bezbednosti i vojske i policije sa celokupne teritorije Kosova i Metohije, te prepuštanje kontrole međunarodnim bezbednosnim snagama KFOR-a. Sredinom juna 1999. godine teške, nepregledne kolone tenkova, oklopnih transportera, vozila i iscrpljenih, ali neporaženih vojnika krenule su na svoj dugi put ka severu. Strani novinari, posmatrači i oficiri Zapadne alijanse stajali su uz puteve u potpunoj neverici, posmatrajući izvlačenje ovolike količine očuvane ratne tehnike i moralno nesalomivog ljudstva. Bio je to neoboriv istorijski dokaz savršenog nivoa vojne maskirovke, discipline i zapanjujuće taktičke žilavosti srpske vojske tokom celog trajanja vazdušne kampanje. Ipak, za same učesnike i vojnike, taj naizgled miran trenutak povlačenja bio je duboko emotivno i trajno traumatičan. Ti ljudi su na terenu preživjeli sve što rat može da donese. Izdržali su svaku bačenu bombu, odbili svaki siloviti kopneni napad, odbranili državnu granicu i sačuvali svaki dodeljeni položaj. I onda, kada se očekivalo priznanje pobjede preko vojnih radiostanica i Motorola, stiglo je hladno naređenje komande: pakujte se, idemo nazad. U tom trenutku u jedinicama je zavladala teška, mrtva tišina. Niko nije progovarao. Pakovanje vojne opreme i formiranje konvoja prolazilo je bez jedne reči. Putujući onim istim putevima ka centralnoj Srbiji, vojnici su uz ivice puta posmatrali prizore koji će ih kao teška senka proganjati celog života. Nepregledne, tužne kolone sopstvenog naroda, koji u panici i strahu beži u stopu za svojom vojskom. Očajne majke sa malom decom na prenatrpanim traktorima, stari, bolesni i iznemogli ljudi, svi oni su u suzama ostavljali svoja vekovna ognjišta. Gledali su u vojnike, u tu istu vojsku u koju su se do juče kleli, sa neopisivim očajem i nadom, očekujući zaštitu koju im ovi, sada već vezani visokim političkim odlukama i potpisanim međunarodnim sporazumima, više nisu smeli niti mogli pružiti. Taj osjećaj pomešanog, prkosnog ponosa zbog vojničke nepobedivosti na bojnom polju i beskrajne duboke tuge zbog napuštanja svete teritorije bio je bol koji ni prolazak vremena ne može izbrisati. Pobedili su onaj najgori ljudski, sopstveni strah, dokazali su da nisu vojnički slomljeni na terenu, a ipak su morali pognute glave da odu i prepuste zemlju. Vojno-policijske operacije srpskih snaga na Kosovu i Metohiji krajem 90. godina do danas ostaju zabeležene kao jedno od najtragičnijih, ali i najvažnijih vojnih poglavlja moderne srpske nacionalne istorije. U sudaru sa do tada nezamislivom tehnološkom silom Svetske alijanse i u borbi sa kompleksnim, surovim, asimetričnim gerilskim ratovanjem na tlu, upravo su obični vojnici, mladići na odsluženju roka, graničari, policajci i dobrovoljci ispisali najsvetlije stranice. Oni ljudi koji su svakodnevno gazili beskrajno kosovsko blato, koji su mesecima noćili pod otvorenim, nemilosrdnim nebom i svojim telima držali granice države, ostavili su iza sebe vanvremensku priču o neverovatnoj ljudskoj izdržljivosti, neviđenoj ličnoj žrtvi i duboko usađenom osjećaju najviše građanske i vojničke dužnosti. I dok će ugledni istoričari, najviši političari i brojni geopolitički analitičari još decenijama raspravljati o uzrocima, političkim odlukama, katastrofalnim posljedicama i potonjim promenama na mapi Balkana, živo iskustvo čoveka u uniformi ostaje usamljena, nepobitna i sveta činjenica. Njihova bespoštedna bitka u rovovima nikada nije bila vođena za neke visoke, neopipljive političke ideale iz udžbenika i kabineta, već prevashodno za puki život onog saborca pored sebe, za prirodno pravo na odbranu sopstvenog praga i za vojničku zakletvu koju su do posljednjeg daha dostojanstveno ispunili pred svojom zemljom. Priča o ovim vojnicima daleko nadilazi običnu priču o ratu i vojnoj strategiji.
To je univerzalna, bolna, ali i ponosna priča o neuništivom ljudskom duhu u najmračnijim mogućim vremenima. To je autentična priča o onoj teškoj, neprijatnoj tišini koja zauvek ostaje da lebdi nad ratištem dugo, dugo nakon što i posljednje oružje potpuno utihne.